Jing Kawai go ahead do. Ha is Gentia. How news name Arjar Ar Pausan. Ke Jing Kawai to chong kurim yong German Chela. Woman le UMLA yong ke 6 Kiliriat constituency. Man le minister yong ke Mikhalaya hi worok kui. De ke Jing Kawai to chong kurim yong German Chela. Corneliat Kar. De kamte khut nhau pha uni UMLA haurok ki ba ki constituency ki yong u mut kamte ki ba le the one ki chekani ke Jing Kawai ke yong u ke Jing Kawai ko emburom ke yong u one penchong chit ki ya kane ka Jing Kawai ke yong u one ki kamsen ko snyau sup ko snyau tenat dap imsen ki de kemen dir khai kamte mudi ikublik di ki ya u darak ki ki kif da chondur ki kamjole uma kermen mut da penbiang lut u ya ki Jing em kam yang ki ba gni sngi kham tam ye ka bam gedi ya keca kejur keca kedo ya keca kedut de kanu kawa Yusuf iya kini ki nongwan cha kini ke Jing Kawai de kamjo le dapen biang lut mut kamtam mut iya ki nong chat ki nong ruai ki nong tem nong pup de kene ke Jing Kawai man skiat ko he ba de la dapat ya kini video ho kut yo yo imut kanu ke Jing Yusuf kamtam dapen riam le ya kini ki dara lene ya kini yung da ke dikor shon mut ko Yusuf baru dapai le mut la dapai ang sedin yang kene ka Jing Kawai mut bon ha ge bro daki hajar mut ge bro wan che kene ke Jing Kawai de em ki chan de em ki rai de em ki wa chondur kanu ke Jing Yusuf ya kene ke Jing Kawai ya kene ke por tingai uro ini to de ke Jing kerku yong blai de ke Jing maya yong blai de eu blai ki ya kanang chai eu blai ki ke Jing kerku dia uan je kene ke Jing Kawai kam jo yakini ki tre le